ha Ngwanake a tshwara dikgwedi tse 3 go ya go tse di 6 ke simolotse go reka dibuka tse dingwe tse a di balang. O ne a santse a rata buka e, o ne a sa tlhole a batla eno ye ke buile ka tsone tse ke buile ka tsone ha ka video ya 0 to 3 months. Tsena o ne a santse a di shebella, o ne a sa tlhole a kgathalla ena ke beetse gore ke dirise ka ngwana wa bobedi. Dibuka tse ke simolotse go mo balela tsone ke tsa Setswana. Ke simolotse ka dibuka tsa ga JAFTA. Go na le series ya dibuka tsa ga JAFTA ena e bua ka gore JAFTA o rata go dira eng. Engwe ke ka ga mmaagwe JAFTA gore mmaagwe o mo rata thata, o rata go mo huparela. E bua ka JAFTA le rraagwe gore rraagwe o mo ruta eng. Ke ya Modisa. Ena e bua ka letlalo gore ro rotlhe re na le matlalo a sa tshwaneng. Ngwanake o ne a sa rate dibuka tseno tse ka gore sa ntlha mmala wa teng o mo setlha, ha ona mmala o tseneletseng. O ne a sa di rate le gore ha re wa o phetlha ditsebe tsa teng di ne di konega di sa phetlhege jaaka a tlwaetse dibuka tsena di direga, ka gore tsena di dirilwe ka di board ena ke board book. So ha re wa e bula e bulega ka botlhofu tse di boima go di bula. So ke ne ke tshwantse ke nne nna ke mo phetlhelang ditsebe tsa teng, mme o ne a sena kgatlhego ya go di lebella. So ga ke emisitse go mo balla tsone. Ke lekile go mo bontsha buka ena leng bana, o ne a sa rata go lebella difatlhego tsa bone. Ga ke itse gore goreng a sa e batle, hela ha ke mo bontsha eno yo o ne a e latlhela kono kwa sena sepele yone. Ga ke itse goreng e a simolotsang go e rata ke ka gore wa itse gore ha a bula mono o tshwantse a bule ka mo go bona gore go na leng ka mo morago. Ke yone ke naganang gore e dirile gore a kgatlhegele go bala go gaisa tse dingwe tse tsotlhe, ka gore wa itse gore ha dule fatshe fela a go reditse o bua le ene o tshwantse a ire sengwe ha o phetla. O e ratile thata ha sa le a nna dikgwedi tse 3 go fitlhella a nna le kgwedi tse 6. Ha fetsa go sheba buka eno ga batle o e boeletse be re simolla go mo balla buka eno. Buka e ke ya bana ba na le dingwaga tse di robedi go ya go lesome, 8 until 10 years. O ne a e ratela gore e na le mmala o montsi, ha o e bula wa go fitlhela go na le dilo tse dintsi tse kgonang go bua ka tsone. It's not the stork. Go diragalang jaanong? Ha o tsamaya mo temono ke bontshang gore bana ba tswa kae, thobalano ke eng. Le ha sa tlhaloganya mafoko a teng o na rata go lebella ditshwantsho tsa teng. Ke rekile ka gore e na le monkgo, ha o e tshwara o utlwa monkgo wa teng wa sonoblomo. O ne a sa e rate, o e latlhetse kwa ke tlogetse go mo bontsha yone. So ke be ke simolla go mo bontsha ena ka gore ha o kgone go tlhaloganya gore go diragalang e tlhakatlhakane, o ne a sa e rate. So ha na le kgwedi tse 3 go fitlhela tse 6 o ne a sa rate dibuka tse dintsi, o ne a kgetholola gore o batla tse feng ebile sa batle gore o boeletse buka.